La dit Honorable Livingston Okelo mawunu ngeyu. Dano ma yelo wi la dit President Museveni ma tek mata i parliament ma pari Uganda kan. Wunu ngeyu kono parliament ma di. Endong tino doko a consultant ma dit ma lutele me ya chuli meroge woruge biunu bore. Gipenyo tam, gipenyo guidance, gipenyo kit mo meroge team kere leadership. Reconciliation matter put kije mukene weng endong tiki skills or weng jime weng la dit Livingston Okelo dano mayamo tele parliament kon en aki kit kum en kume en wano tinga moto wona choli luhane honorable boss mi ko timparia matiki babana me politics man la mi tamma dit dong guidance ma dit ma en umiro moto ko en ko afoyo achuli matie diaspora ka chel kamatiki mati gankany one ke muzee Livingston Okelo honorable Livingston Okelo NN afoyo boss me apoy jam weng ma tika temne pekara thank you aldege lo ba me deki goki afoyo me deki wen pekara thank you ya kara ni pat ni mu ko thank you kara dit loy party ya ya afoyo apoyo